propagira to i jer sa razvojem te tehnologije, normalno da se tehnologija razvija, a mi smo vidjeli što se dešava u tom covidu, ne samo kod nas, nego i svim drugim zemljama, a to je bilo zabrana izlaska, zabrana putovanja iz grada u grad, iz države u državu, granice su bile čak zatvorene. To se ljudi više manje sjećaju. Da ispričate malo ekonomske ideje koje postoje u tim knjigama. Evo, ja ću nekoliko tih pojmova spomenuti, a vi nam objasnite što oni u stvari znači. Znači, tu se pojavljuju pojmovi: uberizacija, gig ekonomija, transhumanizam, metaverzum, tehnokracija. Puno kritičnih pojava. Što one znači, uberizacija, gig ekonomija? Eto, o čemu se tu stvari radi? Kako bi taj svijet u praksi izgledao? Uberizacija je rad sa svojim sredstvima, gdje čovjek radi sa svojim sredstvima, znači njega, a korporacije